are tada khu songana tada ningisile midle azunatum media persona salaka hile tada iram hi tada talako ko ningsie tada itaw sorinton tada iramle concern le mida ramida kle hi iwi amingwa unganing jimi khoye iwa are sinaga village authority wi secretary salaka odram ngthu kle ni are issue we ashiwe harassment li itumhi arui monom village issue na da tala kaim thajine hi mahadev imphal gata ba khlaine te hilia acha ko mu october li ashiwe militants pingina ishiwe passenger bus li kham gaine kham laga da chilila bus li tong dak le pinghi ngaching chamla kaina kala iram la chili punga pala kaina sakhui gaine long chang laga long rail na samon salaka monom village le samon salaka undertaking le khwe dak le ne salona kha monom village we na chat paira gi asia unga nam yai dak le ko jiwi thili tada chinaji china 2025 ni je 2023 ani siwi rai ho ko phokaina 2023 ani siwi rai ho ko phokaina hi left lane hi almost 500 600 meters likhale siwi junction hili kuki volunteers we amingai na check post agra so gai ne pangar le lega ta hi kachai we na hume we na sina ga thewa ne imphal kata kaka ka to ngi li kham la ka fishing la sa gai ne ta chi wi thili la ithum thili la authority we level na in pili ai hi ita ta sang rok re ita ta ring re ja ra kha ba ta da chain reaction wa hore ja ne ita ta masa se gi le indian army li la ithum hi chigla sa long li la hang la ka long we direction attitude in pin la ka hangana ta asikla ta pangarji la dismantle tha kai ko songfuli jang ti thala ka ara february 8 9 10 when 7 8 when litan we issue jena ita da ithum hila mang samla kla da iramu rile da asiu movement hi kuimere da le da clean hi te tha mang da iramu ari february 20 23rd thang hi lungder kuji rain sili lui khawa ga san hi lui khawa ga sa hili ithumla sinaga the village authority ga sa ruchumna ga sa da irang khle wang ma yaw pai la pam ta khle hili chithang lui khawa ba hina ali aseng awung si hojine ali kuki village volunteers na kidnap sa ga ne kidnap sa la ga ra kongra le than ka la ka machat alo je ka khiwang ka chata nasiba isili machang sak lagana sinaba chatpai kiji hili isiwe aseng iramui ruchumna aseng nala hiba sina ga theyong leine sina ga theyong leile ina ga chalina na khi kham khwai leida kiji athum hi tui ga tewa exchange sang ro kai ni sang ro kai laga chiwen ho po kai na asiwe Sadar Hill li kachang lam ne sina ga the hiba da claim ho po kai chi tha laga aramui level awunga na rang tang hui laga hiwi maha regiment we melem hili tropung sami gai ni je ta chi thangji Kingston muiwa hodala alila lui khawali ala chi da pau sai da yam khung jili athang kan mi ka hai ba jina phone sa wala ka natum la sai cha la ka ninga sa da unglo gu jili pau sa khle wai da yam khung sa ni hi yam khung hili are kuki volunteers pingji da chili pam son sa jine asina ngayo lepo ta hang la ka ngati hau nongmai sing hau uniform sa hau yaw da Kingston muiwa hi luk song hi iram song yong khung hili nongmai na la kap li gai ni chi tha la ka nongmai la kap hai re chilhuna ga pam la ka asiwi white bolero akhna hi left lane we direction na ara tingbi pung ta sung da chiwi cycle hi sianeng rui da klen hi chi ga ta hili ara athumui iramui lungte hi range we midpoint hili ngasaman la ka mai hi thot kai ni da hi itum eyewitness wa tisu da itum press statement ni la sok mi here ara chi tha da pam da le la kha march we 2 thang hi asiwi kele kemwe na hinara lungtin sub block we ti kamnom village li leidak leya ti kamnom kem hoye ta chi we na sang la kha iramuli khawa naw ping hili masidi Sadar Hill ni Sadar Hill da taba Sadar Hill da leiriba lo uba mayam tangkhul oigera naga oigera nepali oigera tax pi gi dobni adu pi de yade
witness te numi ta pi ki do ni ta ram chi laka jaina chili lui khawa no ping ai hiwa mami ran mane no thumwi ngalai ne jara khawa muchu pa ye kai hiwa iromu jurisdiction ne iromu ngalai ne itum yukhu district le pam ne yani no thumli tax mami bai ne ta hangai ne anokoi ama agera ama haigera khoi ta de adubu nokoi gi khun gi ahan laman chingbu village authority bu haiba chatlo ta chita da itum hi chitangji march 2 thangi report samangai ne ji chita wi da itum la village authority wi level aina isi wi khaya sik bai isi wi awunga kainan na isi wi chairman ulysses rungsungna inpi wi chairman rano luinga nai wi awunga pingle ita da masa se ita da sai ra ka khamatham songre kalaru chang hi sensitive sana haina ok thui da khle hili itumi tui statement a khaina la communal sok pai khle hili ita da mara lo ita da marang saka lo da na thuwi underground hili control chaw lo da kahang hili athumji thaingre kaini tada aska chiwi khala itum la ngahan nga thingfu ge jilaka chiwi response male jaina march 3 thang hi uniform aina gypsy li tong laka ra laka lui khwa naw pingle ra hosok li gaini hi ra hosok laka ngarang akhoina wari sakhiba ano upudu da lebno the spec sangba hi isi village authority ko ali aya march 2 thang ram chit kai ba hi isi village authority a chili hoksat pha ga sani chi the 3 thang hi ra laka ngarang aina akhoina mabu phajana hai khrabne akhoi ni sa cha ba akhoi phagi pharang to ba kangluk kumna aduna tax pi gi dobni honest the numi the tax pi dredi adudi aphaba thokroi the ram chi laga chathui ga ni ji chi taw gi da isum hi long ray long phang lila itum hi kol sai itumi village level na asiwi inpili asiwi awunga ngrali phone sa laka okay thaka isina la aksi phage ta phalaka asina chili confirm sa ne ji as akhoi gi volunteers oiram dare lungtin block sub block ta leiba ti kamnom village ta leiba KLA ki group oirame moina tawri basi adudi akhoi ni su tawdana ba hairege silaka tax we personally ra laga tax marang sai turko ka chi thalaga chiwi issue ji thuma thorso ga raga daga pamsa da lehi to chili ara march 7 thang hi ara tingpi pung wena kte go sangmaya kha tingpi pung ji hi kangpo pili ga sanga khuwa khane cycle sub division le pam dak leya enara tingpi pung wena sanglaka march 7 thang hi mata mane itumi chili pang asiwi pangra le lu tak le ni hang dak le hi ka phung ara pa hi lung de hi ren si iramui ngalei saw kala chili chiwi pangar je na iramui lui khawa ping hi kap lu ga ni ji ka bhau gi da lui khawa naw ping li kan khawai gi ji songai na ichumi isiwi ram hiwi volunteers ping na la reply mi ga ni reply mi la ka chiwi thili maha regiment basina kap tak le apam jili itumai na coordination sang rok la ka arui lungte hi ren sui lita la ka apam ji asina check sa yang khachi check sa ji kap kup share asila side side share ga uthili khachi kap hai la ka asiwa ka phung mai thot mi la ka chatlu ga ko chi thai la ka ara march 10 aya hi kangpok pi we STPO lunthang wifi hoda ana kani sa ga satwi sathadra ta ahi sangai ne ta ithuma kangpok pi wan reply ma lei dala ithumli information mi gailam lei dala kangpok pi police na ra rai gi ji ka ithumli wa yukhru wena nasiwi kani hi ithumra sa sadra chena isi police team ra hilipam dakle maha regiment la changra mahadev lipam dakle CRP la BSF la changra chena ithum ye yana oi changlo thaka ithum maina isi wi youth pingai na nasi pinghi coordinate chalaka atam lama sanga se raikon rakha khale tam sawi da kala irami sensitive salaka tam sawi da nasi mi namang kani sa sa daka atam sang naure tawu da isi youth changlaka phat sa kublaka kubhausa da ithuma yukru police le chida da coordinate chalaka kup tada ngaran ping la khlai ni ji chida da leilaka STPO lungthang wifi hina awi team hili lapland li sanglaka awa sangrim gaine lapland li sanglaka yukru police ka taping li chili intercept salaka nasina yukru basile nasina sina ka theli changhalo ithumna luipam li wasa hoga da ta chaina ithumna yukru police basling hane
kani sa sat ki ji hi kangpok pi wi police na kangpok pi li sara dala yukhu police na yukhu area li sara dala oi tongan na tawgani akoi pun na tawroi the yukhu wi DSP Sahid Ajizur hina hing han ga kane hitai ai thaga phai re ithum coordinate sa laga thakla kai na kani sa sa laga ithum hi nga than ga vai sa se o chile ko phok vai sa se toi ta de pam de le laka nga vai itu issue nga vai healing nga check mong de le laka STPO na than laka iramui lui ra changai ga sanawa aina iramui lui ra changai laka youth ping na ka tha da jurisdiction makan laka o thi ra saw kala ithum na sa sa da ga pam ne ka ithum nang sogi gi jiwa yukhu police station li ne yukhu police li ga sa gi room la sa gi gi ne chi hi wa jurisdiction makan la sai re gi le kangpok pi gi lam ne hi STPO lungthang vai phai na ka hang ne kangpok pi wi ngalai ne kangpok pi ngalai saw gi da ithum order atisu da ithum kani hira sa ga sat ne jaw gi da ra chili youth pass ye na athum ka de ga verbal action ga sa hi le issue wi youth wi member a khai le police na kha pang ka mi thingai na sawmi ga ni ji thingai na sawmi haw gi da isi village authority chiwi timing chang ji le ithum yukhu police team healing ga vai le kharchan sa dak le ko ana ara ai ita da khon cha ha re ana yukhu police ping la hange han so khaw lo ji lo itum na ta sar na si yukhu basina sare da hangaw lo ji le tada athum na paw phong rok sala la lungthang vai phei hi tada mangna sanglak la tada o thi saw ga youth pasian ka te stand off sa ga ni ji sai la kha ithum isi village authority chang la kha police ping li thum na luipam li than chang la kho than chang la kha chili chang la kha ma tha se na thum li kangpok pi ne da kiban hangkla da ithumi video coverage mo khirang la hi exchange khalai gai ni dan ithumi yukhu police team ling so la ka ithumi kan hi wut ki da pam da klei ni ta hi na thum na hilra la ga sa hi wa mom sung ne na si kangpok pi area li wasat yaw lo ji hili mamya tu jine asi kangpok pi lam ne kangpok pi jurisdiction ne order gi mutung ina khodi tawgni da chiwi thili tuijing han wa la ka ara asi wi government servant da no akhara no tada asiwi community ping hi media li false narrative pa hi tada chi songa na advance na hogi da hi ma chamra da isi youth executive hu songa na isi youth secretary hi le video coverage khilo I ma tu gi gi ne da STPO ba hi le verbal ka exchange sa ga ni je kani sa sa se itum kani ma sa sat me gi jimning ne kha kani sa ga satwi ami ngai na siwi hitan agenda ga le la ka ari kangpok pi ngalai ne da claim ra sa re ka ma myam ra gi wi hili yang ngai ne mung ro ka wi da video khuing sak la ka chili khamutui jili asiwi STPO ka le STPO ling so da le ASI ba hina hi revenue hi kangpok pi le chang ne magistrate hi kangpok pi asing le ka pam ne chi ta wi da chiwi verbal action ga sa hi ai tui hi thar se hi kangpok yukhu district ne kani wi thum sa sa tra kha yukhu district ne gi thar re chimning la ra ma documentation chang ro ka hi le khang ra ka le da ithum chi da sang rok la ka kangpok pi ba si ji yukhu police ba sina intercept ra sa la ka isina sa hwe ki ji wi longli mayang ro kha wi da kangpok pi ba han so kai ko han so kai la ka isi youth aina arui army la chang la ka yukhu police team ping hling so la ka kani hi utpat ma kai ni ji arui iram wi ngalem hili arui khanini kangpok pi li ga chang ne akhana lungtin block li ga chang ne akhana cycle block li ga chang ne cycle block li leidak le ya kuki kem ba hi designated kem suli chang dak le kem ba hi Zomi Revolutionary Army kala KNA kuki arui National Army ba hi ani khani ngurum laka designated kem sa laka pam dak le ni hi ba hi khongta village lik le ko hi yang pok pi waina thada minat thra su ka chatai rakha kem khale ne iram waina la minat thra ta phanga su chatai rakha thada chili asiwi kem khale ni ji kala akhana ba ara lungtin block chili ti kamnom village chili kamnom kem khale ne chiba jina ba KLA kem ne Kuki Liberation Army wijang ta hi ta iramui ngalem chang hili ka pam hina iramui ka so ka chang iramui kharing khara khili difficulty watra ka phaisa gai ne ithumui kharar hili athumui ngalai na da sa khrim ka tha hili thum ta da stand of sang ro ka hai ithumui ram huaina imphal tara ga jatam thran kari kham la ka ithumli detain ka sa kala ithumli ram khangatai na iram li ra re ga jatam thran la asiwi army ping na tukhui la ka detain ka sa la ka Indian Army li report sa la ka athum na wa khang tang ji tar
itum la question sa jine su li chang la kha ashi wi su hi asakom September li extend sa lu ga thai su li chang la kha ka tha da athum na openly uniform sang arwi athumi nongmei hi thada automatic nongmei sing la kha thada openly cha thau khala gi hili arwi ithumi cookie village volunteers wi ami ngai na cookie village volunteers wi ami ngai na arwi KLA ranu KRA ranu KNA ranu zomi revolutionary army ranu athumi cookie volunteers wi ami ngai na azu hitata iramwi malem hili ramli athum mi hangphanga hangthruk pamda hitata iramli khisak bai ni khla gi wi intention na pamda khlaini hi ta himang maning la ra itumwi cookie sibai kaji khalai hiaina itumwi lui khawali itumi safety la malai thu gi ne itumi cookie village volunteers ping hi athumi ram khanga ka gi athumi ram khanga pamning la itumbali kali weakness lekhla iramwi vulnerable point ji kali lekhla gi wi intention na athumi atam gi da rukh yanga kha saw la ga iram cookie naw ne ji ka matha kha naga naw ne tangkho naw ne ja ra ka thing la ka itumli harassment khami hi lei gai ni hi aru ru hi lei tak lei ne hena aru changla aru hi aru itumi ason thang lungdir li ka phung mai thot ka haya songfu iram na 2019 li phut mi ga haya songfu ba hili aru asi hi car ka hung aina kala bolero black aina kham laka asi mi mati mi phanga hi asi wi arm sing laka apamati hili pam dak lein hi ta hi iramaina athum aro pam rok tak le apam ba hi just thada meters na pass ja ra ka 300 200 meters li pam dak lein ta asi hi hita da asi movement hita da le son gai ni hi kala isu wi ngalem changli le dak le songmun village wi hili asi wi arui cookie village volunteers wi ami ngai na arui la asi hi le arm sophisticated arm sing laka hita da arui pam tak le ni arui itum hi February 7-8 wena iram now hi escort maning akha Imphal mata bai thu gi ne iramui only lifeline route hi sirar khong ko sokhi maning la itum hi upai ma le thu gi na ru hi iram hi western khuli khure la kang sai kachi tha sala location na khongjai le luing nai sala ga pom hau gi da ara itum hi escort maning akha Imphal mata bai thure ti tha gu da ara itum mi thang wi kasa ka cha la hada machi ka sa thai ta sung da itum hi wi khangrin hi la ma le thu gi ni hi aru hi yana ara iram hi chiwi ka chot ka changmang maning la iram wi hili cookie wi advantage a ka khui ka vai attack sa ka vai ga ji intention ni leiping hau kala kui marai da aram wi khu ping li rano iram wi kharar ping rano asi wi pangar leilaka asi wi army hi ka chip cher hau gi da itum la ram khanga ka akha sala ka ngalai nga ka pam hili itum hi wi arrangement ga sa hili arui itumi ram hi wi volunteers na ngawai li mapi kapi mapam la itum hi ngalai khanga hili la itum hi tata simli unga kha atam jila ma chamara kaji thau gu itum hi mes homi la ka hi wi ka sa hi phung la ka pam dak leini hi thran itum hi khu hina aya Imphal mata bai thu ta khlo masa ka pai le hau escort maning thur kha escort chila hapta khlia ka si kaji le hau How dara hi difficulty hi ya ka faisa dak le ni ram hina yana hi alung hili itumi sokolmang area le le dak le ya khu ungping itumi kachai village kala itumi aphung village tainem village phali village somdal village talu village sirar khong village hiping hina itumli sina ga te chothaira ga ji theimi da athumna sam phungra khami hunting handra phungra khami khukai khana lanchina na khuira khami kala Nagaland we tangkhul ho pasinala sehala rasami da lanchina na la rakhami kala ka chai sunaw long na la hunting handra mang khami ningla lanchina na la khuira khami da hitha da ya ga chota leilakha itumi kan khana hi itum kali itumi tarkha ga sai itum katha da pha khusi kala da pam da khala ta mitran hita da sokolmang area hina khung ping na athum na raman la katha da response khami wang kala relief khura khami wang tara khning siwa ta da khu songai na
thada arui thada media hu thrui hiwi opportunity khuilaka khung ga chi dewe authority ping sunau long ping kala chiwi khung ga chi dewe society department pingli hiwi initiate khui khimi wang sina ga village authority wena thada ing ga si thada hang chi phun lak tale kha ithum hi rai hina hitran hiran kha wa fra ga hi hang khrar maran khrar mlei tu hida kala kuki sipai we kuki underground movement hina thang thang aggressive sak ngai sa thiaw gida ithum hi hiwi preparation hili arwila tarkar ka sa ga hi leiting da khlei ni ta tarkar ka sa khlei hili ramnaw ping hili pam da khlei lui khwa a jirano o thingpha la ka okthui da khlei a jirano o kayang han lui wa la ka okthui da khlei a jirano awi mi ga sabchi lupa sa kala sa khani la ta chi mi la ka chi wi mene sa la ka ithum ngurum che la ka mene sa la ka pam da khlei ni tami thran ithum wi o deputy commissioner oza sir assis wenela khangchon aya tum thang hi rasan kala potato onion ka tha hi khurami da hila ithum tra khaning si ithum hi hita da thang thang ithum hi rasan sanction hi da government wenela mi phokai hi thaile kaning si ka himang na sabhau gi jimining thu ithum hi situation hi na ka sang ka wa fu gi saw gi da kala hiran ka wara kajila hangkhra maning tu kala iram hi akhama khanaw thang mai chu sok pai le ye gaji arrangement ka sa hili ithum arwila lanchin wa pong lirano kasa ka sali rano ithum hi tara kha tar ka sa fra gaji hi media wu chuen hi hangai dele aju tada iram mui sina ga thewi thochan lewa kuki li khangunur kala kuki na harassment khami gi hi kathara incident la maning thu gaji ne ka thui ga atam lewa tada iram mui level la ithum hi tharsok ta ka pame ana ani kuki ai na maite ani si rai sa thang we na issue hi ithumli aggressive ka sa ithumli harassment ka sa ithumli nongme na khamachi thimar khangai ma raw gi da ithum long re long phangling ka kaw la ka solution la tra ka khuirai re ta aru situation hili iram na faisa da khle iram na ngalei ma siman paimra hiu ri chum naw phingui mangla kula ma si paimra da hi ngalei khanga khi iram issue mang ma sang sangai mane sina ga theu issue mang sang sangai mane hi iram siman hai rakha tangkhul ka siman nei gaji hi tangkhul wi frontal organization li thada leadership khui laka than mi da khleya atum sai ko rele message mi ngai khu songai na tangkhul hi mang hai rakha wa akham ka naw thang sina ga theli nganai da pam da khleya tangkhul khu ping hi ping wi safety lak lam lei mane ta hi wi issue hi sina ga themang maning mane sina ga theu wi wang mang la mang sak masang sak mi arano kala sina ga themang wi issue la mo on sak mi arano hiwi issue hi asu sina ga thena buffer zone TNL na emergency declare saw lungli sina ga theli red zone da declare sa khmi aina sina ga thena front line li pamaw gi da hiwi initiative khuidele ka khui atam hi thran sina ga theli mang ka ji hi ma ji ham mi haila sina ga the issue mang ne ga ji songwai na ma wa mi haila hi tangkhul hirak khui naga hirak khui issue ne sina ga the ga simanai na tangkhul ka siman ne sina ga the ga simanai na naga ka simane ka ji hi naga wi ka thana pingli tangkhul wi ka thana pingli message pai mi ngai da khna asa ta hangau ge ithumwe sina ga the luiram li okthui da khleya ayaw naw son we na kharanaw son ta sungda kapi ka pa ma pha khuila kathran rahi ra sok ni khla kathran asin attack sa ni khla au kathran sina ga hi phone ga sa ra sok ni khla da hi akha ma pha khuila pam da khla ta mi thran ta da isiwi tangkhuli ramli okthing rum da khleya isiwi ato ache wa sungda tangkhului khung pingli tangkhului ri chum naw pingli message wa sina ga village authority song we na sina ga ri chum naw muthun sa da hangchi phun ngai itum atam ga ji da na thumi sai ko ro wi sa sa khmi ga ji itum hi nga kaw da le kala itum katom khangrok kala nganing mi khangrok kaji hi itum hi nga kaw da le itum hi sina ga theli yang sang khami kaji hi sina ga the wang maning la naga kan khami wi tangkhul kan khami wi thochan li changla ki gaji ne ta achu wi isu hili ramnaw achikun mati wa sungda kuki khuli khongnai masala okthui ji salala sina ga thena achu tangkhul muthun sa da naga muthun sa da kui khang se wi pa da ka khui ji salala ta mai da pam da khle tangkhul khung thuk mai da changpam ga hai na thum sai koranala
Sina ke the wiwang saya sami da sina ke theli khi mi ke pai le khla sina ke theli khi ngchon mi ke pai le khla gi hi hang la ka katang sau